akusiko ukuthi umendvo uyinhlanhla, umendvo ukhona mnyenti ucaphakile. Inkinga kude bafati bekwenza emadoda akhona wonke lomduna lombona alengise masenze indvodza leyo according to the Bible. Lokushodako bafati lithi live laNkulunkulu, indvodza lethole umfati sibili, prudent wife, isuke ithole sibusiso ngoba bafati kuthiwa bayindlala, besifazane banyenti kakhulu kodwa kude bafati. Now kuze ke uthole umendo phuma esibayeni sekuba ngumuntu lomsikati ube yi-wife material, ngekuthi ushintshe indlela lokuphatha ngayo, ushintshe indlela lokugqoka ngayo, ushintshe indlela lokubuka ngayo indvodza. As long as uyibukela phasi indvodza ingeke ikuthathe. Onke emadoda afuna ukuthi vela angemadoda ebafatini bawo. Nangabe wena indvodza yakho uyibukela phasi uyayezelela, angeke indvodza ize ikuthathe. Emadoda afuna umfati othobekile lohloniphako, hayi umfati longanyulako logqoka impahla akhangise. Na ugqoka impahla temnganyula ubonakala uyingwadla, ubonakala uthengisa. That is why batakudlela eTulu njengesibhukuja, bakushiye kanjalo bangakuthathi. Digqoke ushayita ikhwatha uvale emathanga bese uyathobeka, ufunza ukwathi ikhuluma nendvodza, udawubona ke umendo. Inkosi ibusise.